Reka ngusuze cyane kandi nkwifurize ibyiza wowe ukurikiye ibiganiro byacu hano kuri My TV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Isezerano dufitanye ni ukubagezaho amakuru meza, amakuru agezweho, amakuru agiye atandukanye mu nguni zitandukanye, kugira ngo nawe aho uri ibyo urimo ibyo uhugiyemo urusheho kugenda umenya hirya no hino ibiri kuhavugwa, ibigezweho. My TV rero nkuzaniye inkuru ifite umutwe ugira uti ntabwo tuzi icyaroze abanyekongo. Uratekereza ko ari nde muntu wavuze aya magambo? Uratekereza ko iyi nkuru ikubiyemo iki? Ni Meja General Nyakarundi. Meja General Nyakarundi mbibutse ko ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, akaba irindi zina rye ku basanzwe batamuzi ari Vincent. Yagaragaje rero ko ashidikanya ku musaruro w'ibiganiro by'ubuhuza bibera i Rwanda muri Angola, mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC bwatanze isezerano ryo gusenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR, nyamara ukaba ukomeje gukorana nawo. Nigeze kubibabwira mu nkuru ziheruka kuri My TV ko bamwe mu bantu bafasha ingabo za FARDC kurwanya umutwe wa M23 harimo n'imitwe y'inyeshyamba isanzwe ikorera muri kiriya gihugu cyangwa se yihishemo igamije guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu bituranye. Harimo rero n'uyu mutwe wa FDLR ubundi ufite ubwihisho muri biriya bihugu, ariko ukaba ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyakarundi rero ati ndashidikanya rwose ku musaruro w'ibiganiro. Nibikubiye mu kiganiro ku mateka yitegurwa ishyirwa mu bikorwa n'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse n'urugendo rwo kwiyubaka k'u Rwanda nyuma yayo. Ni ikiganiro yatangiye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyabereye mu kigo cya Saint Ignace mu mujyi wa Kigali. Meja General Nyakarundi Vincent yavuze ko ubwo Jenoside yahagarikwaga ingabo za RPA Inkotanyi zatekerezaga ko birangiye, ariko bamwe mu bayikoze bahungiye muri RDC bagashinga imitwe nka FDLR. Kugeza ubu bakaba bagifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati ubwo rero twari tuzi ngo intambara irarangiye, ariko yangengabitekerezo itararangiye. Kuva mu 1996, 97, 98 bagarutse kongera gutera. Abajenosideri bari barahungiye hakurya mu gunga muri Kongo mu nkambi bagarutse kongera gutera. Icyo rero twakoze twebwe nuko haje amabwiriza yo kuvuga ngo tugende tugarure abaturage batandukanye n'abicanyi. Meja General Nyakarundi yagaragaje ko byari bigoye gutandukanya interahamwe Exfar ndetse n'abandi banyarwanda bari barahungiye mu nkambi zo mu burasirazuba bwa Kongo zirimo iya Mugunga, ariko ngo byarashobotse hataha ababarirwa muri za miliyoni bari baragizwe ingwate n'abo bicanyi. Nyakarundi yasobanuye ko ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwasezeranyije abashinze FDLR kubafasha gufata u Rwanda. Abasimbuye rero Mobutu kugeza ubu ni Felix Tshisekedi uriho ubu, bagenda bizeza FDLR gufata u Rwanda. Yavuze kandi ko ubutegetsi bwa RDC bwakomeje gukorana na FDLR butitaye ku bwicanyi uwo mutwe ukomeza gukorera abanyekongo. Meja General Nyakarundi yakomoje no kukuba ibyo byarateje ubwiyongere bw'impunzi z'abanyekongo zirimo n'izakirwa mu Rwanda kugeza magingo aya. Ati niyo mpamvu rero mwumva hari ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo, iyo babyemeye bicishijwe muri Angola kuri perezida wa Angola kugira ngo abo bantu basubire iwabo, FDLR bayikureyo. Ariko ni ibintu bitoroshye, ntabwo tuzi icyaroze abanyekongo mu by'ukuri. Impamvu avuga ko bitoroshye nuko icyo gihugu nta bushake gifite bwo gusenya FDLR nk'uko amasezerano ya Rwanda bivuga, nyamara mu ba mbere ibangamiye cyane harimo n'umutekano w'abaturage bayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yitwa Christophe Rutundura, mbibutse ko aherutse kuvuga ko ingabo za Kongo zitazarwanya FDLR ngo u Rwanda ruyifiteho ikibazo, akaba ari rwo rugomba nyine ngo kuyihashya. Ku ruhande rwa Kongo uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga we yaravuze ati rwose twebwe ntago bitureba. Mu by'ukuri ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo agasozi karwaye n'akandi karaniha. Ikindi nanone buriya umuturanyi wa hafi akaba akurushira umuvandimwe wa kure. Ntabwo byumvikana uburyo Rutundura akwiriye kuvuga yuko batazarwanya FDLR ngo u Rwanda ruyifiteho ikibazo rukwiriye kuyihashya cyangwa se guhangana nayo, kubera ko ni umutwe wihishe muri kiriya gihugu, ni umutwe uhungabanya umutekano w'abaturage
umuturanyi, mu by'ukuri ntabwo umuturanyi wawe ahungabanye we wabura ingaruka, ashobora kuguhungiraho, ashobora kugira gute, ni ibintu byose bigiye bitandukanye bigaragaza ko kwikuraho ikibazo cya FDLR nyine ni ukutamenya mu by'ukuri cyaroza aba bantu kikababuza gutekereza neza. Ni mu gihe muri Werurwe uyu mwaka Rutundura ari we wasinye ku byavuye mu nama zabereye muri Angola, yizeza ko agiye gufatanya na guverinoma ye kugaragaza uburyo biteguye kurandura FDLR imaze imyaka 30 ku butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rumwe barajya mu biganiro i Rwanda bagasinya amasezerano ndetse imbere y'abahuza bakemera ko hari ikigiye gukorwa, ariko bagera hanze nyine kwa kwigiza nkana kwabo bakongera bakavuga ati mwebwe mubangamiwe aba ari mwe muhangana nabyo. Nibyo rero Major General Nyakarundi Vincent ahera avuga ati ntabwo yewe inzi icyaroza aba bantu, kuko nyine bakabe batekereza bigiye kure bakumva ko igihungabanya umutekano w'abaturanyi babo nabo mu by'ukuri kitabasiga amahoro. Ndabashimiye cyane kubana nanjye, ni My TV televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Reka nkwibutse ko kugira ngo utere inkunga ibiganiro nkugezaho n'amakuru atandukanye ukwiriye gukanda subscribe, wishatse wanakanda kunzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona ko nshyizeho ikiganiro cyangwa inkuru nshya, nawe ukomeze wikorera akazi kawe urimo ari nako ukurikirana ibiri kubera hirya no hino hatandukanye. Komeza kunogerwa n'ibiganiro nkugezaho, komeze kunogerwa n'ibyo werekejeho umutima muri aka kanya. Nshobora kukubwira ko hashobora kuba hagiye kuboneka uburyo bwo kurimbura umutwe wa M23. Reka mbasuhuze inshuti bakunzi ba My TV televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Reka mbabwire ko ushaka gutera inkunga ibiganiro nkugezaho ndetse n'amakuru meza ushobora gukanda subscribe, ushobora kandi gukanda kunzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babone ikiganiro nshyizeho. By'umwihariko ushobora gukanda like mu gihe ugikunze, hanyuma kandi ugakanda share ukagisangiza inshuti zawe. Ushobora no gukanda comment ukatwandikira ubutumwa butwereka uko ufata ibyo dukora cyangwa se n'icyifuzo cyawe muri rusange. Ni munyemerere twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mirwano ishyamiranyije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'iki gihugu za FARDC hamwe n'abandi bafatanyije nk'uko nza kugenda mbigarukaho. Ahangaha rero ngira ngo muri iki gitondo nshobora kukubwira ko hashobora kuba hagiye kuboneka uburyo bwo kurimbura umutwe wa M23, ariko kandi nanone bikaba byanashoboka ko nta cyawuhungabanya nk'uko mumaze iminsi mubibona. Ibi bishingiye cyane cyane ku ndege zigiye kuzanwa mu guhangana n'uyu mutwe. Ngira ngo murabizi ko twagiye tubagezaho amakuru atandukanye y'uburyo uyu mutwe wa M23 wagiye uhanura za drone z'igisirikare cya FARDC, ukagenda uhanura izo drone cyane cyane zafashaga mu gutanga amakuru mu buryo bwa maneko. Izo drone zimwe na zimwe yagiye zimanura, hanyuma kandi igenda ihanura n'izindi ndege zitandukanye zafashaga kino gihugu mu kurwanya uyu mutwe. Kuri inshuro rero navuga ko iby'uyu mutwe bishobora kuzagana ku iherezo mu bihe bya vuba, kuko RDC iri mu nzira yo gushora mu gihugu cya Ramaphosa arenga amafaranga y'u Rwanda miliyari 600. Ni ukuyashora mu kugira gute rero? Ni ugushaka ubundi bwirinzi, ni ugushaka izindi ntwaro, ariko by'umwihariko ya miliyari ngo azagura drone z'intambara. Hamanuwe nyinshi, ariko murumva ko hagiye kuboneka n'izindi nyinshi zishobora guhangana n'uyu mutwe, cyane cyane ko igisirikare cya SADC cyo cyamaze gutangaza ko kirimo kirategura igitero karundura gishobora guhita gikubura ako kanya umutwe wa M23. Ni ibintu ariko nanone abasesenguzi bavuga ko twakwita kwikomanga mu gituza cyangwa se kwicinya icyara, kuko bidashobora gutsinsura uyu mutwe. Umuntu yanavuga ko ari umutwe mu by'ukuri utakabaye umara igihe kingana gitya uhangana n'ingabo z'igihugu za FARDC, kongeraho n'abandi bantu batandukanye bari gufatanya nazo mu kurwanya. Navuga nka SADC, navuga nka Wazalendo, navuga nk'abacanshuro bagiye bazanwa mu gufasha guhangana n'uyu mutwe, navuga igisirikare cy'abarundi ndetse na FDLR n'indi mitwe itandukanye ikorera muri kiriya gihugu yagiye yishyira hamwe mu gufasha igisirikare cya FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'uyu mutwe. Hanyuma rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba iri mu biganiro bigeze kure bigamije kugura intwaro muri Afurika y'Epfo, ariko by'umwihariko hakagurwa za drone z'intambara zifite agaciro k'amadolari y'Amerika miliyoni 500, ni ukuvuga ni amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 649.
Ndabibutsa ko umutwe wa M23 ni umutwe w'inyeshyamba urwanira muri kiriya gihugu cya Kongo. Aba basore baharanira uburenganzira bwabo bagashaka nabo guhabwa uburenganzira bwabo mu gihugu. Ni umutwe rero wakoze byinshi mu mirwano, umaze iminsi uhanganyemo n'igisirikare cy'iki gihugu, aho wagiye wigarurira uduce dutandukanye, ndetse n'ubu ngubu bakaba bavuga ko uyu mutwe ugeze mu birometero bike usatira gufata umujyi wa Goma. Uyu mutwe ubu uri mu bice bya za Minova, wanerekeje za Bukavu muri Kivu y'Epfo, wanafashe Sake na Kibirizi mu birometero bike werekeza i Goma n'ubundi. Ingabo rero bahanganye zikaba zirimo za Sadek, Wazalendo, abacanshuro, abarundi na FDR n'indi mitwe. Ni abantu bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bawusubize inyuma, kugira ngo bawucecekeshe mu by'ukuri, ariko nawe ukomeza guhangana kubera ko uzi icyo urwanira. Umuntu rero yakwibaza niba noneho imirwano yawo igiye kujya ku iherezo nyuma y'uko iki gihugu cyabona izi drone ziturutse muri Afurika y'Epfo kwa Ramaphosa. Ni ibiganiro bimaze igihe bikorwa n'abarimo Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba, ndetse kuri ubu amakuru akaba avuga ko abajyanama ba Perezida Felix Tshisekedi bari gushaka uko bavana mu nzira ibijyanye n'ubwishyu bwariye amafaranga yo kugura ziriya ntwaro. Ku nshuti za M23, ku nshuti z'aba basore rwose bari guhanganira uburenganzira bwabo muri kiriya gihugu, uhita wumva bahangayitswe n'uko ibi bikoresho bigenda bikorwa hirya no hino mu bindi bihugu bituranye bitandukanye, zishobora kuba impamvu yo gukoma mu nkokora imirwano y'aba basore batageze ku cyo bifuza. Ngo baharanira by'umwihariko uburenganzira bwabo, ariko bakaba bari kurwana basatira imijyi itandukanye y'iki gihugu, ari nako bavuga ko bagomba gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamunzwe na ruswa, igitugu n'ibindi bitandukanye, hanyuma bagashyira abaturage b'iki gihugu mu mudendezo. RDC ikaba imaze imyaka ikabaka 2 n'igice iri mu ntambara n'umutwe wa M23, yananiwe kwirukana mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, umaze kugenzura kugeza ubu mu buryo bwuzuye. Amakuru avuga ko mu rwego rwo kuziba icyuho cy'ibikorwa by'ingabo za FARDC zirwanira ku butaka zananiwe kugira umusaruro zitanga, ngo Tshisekedi akaba amaze igihe yariyemeje gushyira imbaraga mu kirere binyuze mu kongera umubare w'indege z'intambara. No kuvuga ko ingabo za FARDC n'abandi baje kwifatanya nazo mu kurwanya umutwe wa M23 bigaragara ko ari abanyantege nke bose mu kurwanira ku butaka, ku buryo igihugu cyafashe umwanzuro ko kigiye gushyira imbaraga mu bikoresho bibafasha kurwanira mu kirere. Ari nayo mpamvu mwumva ko hatangiye kubaho deal cyangwa se za negotiation mu kugura indege z'intambara zirimo na za drone hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ubu igitahiwe akaba ari Afurika y'Epfo. Mu gihe gahunda y'izi drone yaba rero iciyemo, byitezwe ko RDC igomba kwishyura ariya mafaranga yose nababwiye kugira ngo ihabwe ziriya ndege zitagira abapilote. Nari maze kubabwira ko na process yo kwishyura ariya mafaranga iri kugenda ikorwa. Africa Intelligence ikaba ivuga ko mu byumweru bike bishize Bemba yagiranye ibiganiro n'abahagarariye sosiyete yitwa TFM cyangwa se Defense and Aerospace, ni iyi Johannesburg. Bamwizeza ko biteguye kumuha vuba bishoboka drone zikorerwa mu Bushinwa. Ni ibiganiro byibanze kuri drone zo mu bwoko bwa Winglung 2 ndetse n'izindi zitazwi mu bijyanye no gukoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa TW328. Muri ibi biganiro Bemba n'abari abanyafurika ngo babanje kuganira niba nta kuntu RDC yahabwa drone 6 mbere yo kuzamura umubare bakazigeza kuri 12. RDC kandi ngo yijejwe ko muri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika yakwishyura yanahabwa n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo n'imbunda z'imizinga cyangwa se zikomeye cyane. Niho rero abantu bari inyuma y'umutwe wa M23 bari guhera bavuga batese ntibyaba bihangayikishije umutwe wacu uri kurwana bikomeye, umaze gufata ibice bitandukanye, ukaba nawe uri kugenda utakaza ibikoresho bikendera cyane ko ari umutwe benshi bahamya ko wisapotinga, nubwo hari n'abavuga ko hari ibihugu biwuri inyuma bishobora kuba biwufasha mu kugira ubwunganizi. Ubona bashaka kuvuga bati ese mu gihe haboneka ibikoresho karundura uyu mutwe umaze kugira mu bukendere bw'ibikoresho kubera uduce maze kwigarurira, ntabwo byaba ari herezo by'uyu mutwe. Amakuru rero akaba avuga ko
nubwo Bemba akomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo gahunda ya ziriya drone icemo, abajyanama ba Tshisekedi by'umwihariko Mandungu Bura uzwi cyane nka Kao usanzwe ari n'umujyanama we wihariye batangiye kubyitambika. Amakuru kandi nanone anavuga ko n'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo za Afurika y'Epfo byatanze umuburo w'iki gikorwa muri iriya diro ishobora gusiga hari abafunzwe kubera ruswa ahari. Ni ibintu wumva nyine bitaravugwaho rumwe, ariko nanone ukumva ko diro zatangiye muri Kongo. N'ubusanzwe kumva ko abantu batavugaho rumwe nta gitangaje kirimo, kuko kuva iyi mirwano yatangira abantu bo mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi cyane cyane za leta bagiye bagira kwitana ba mwana, byagera ku batavuga rumwe na leta nabo bagatangira kurimira nyine ibisinde kuri leta, nk'aho ariyo ifite uburangare ndetse n'uruhare runini mu gutuma uyu mutwe ukomeza gufata indi ntera, kubera nyine kudashyira akatebe hamwe ngo bicarane baganire barebe icyakorwa hadakomeje gutikirira ubuzima bw'abaturage. RDC irashaka kugura izindi drone nyuma y'uko 3 zo mu bwoko bwa CH4 nizo yari yaguze mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize nta nimwe igifite. Nigeze kubibabwira mu ntangiriro z'iyi nkuru ko M23 yagiye hanura byinshi mu bikoresho by'intambara bya FARDC, cyane cyane izi ndege za drone ndetse n'izindi za Sukhoi zari zaragiye zizanwa muri iki gihugu, haba ku nkunga ndetse no mu bushobozi bw'iki gihugu kugira ngo bazifashishe nyine mu kurwana n'uyu mutwe. Izi ndege rero cyane cyane izi drone 3 yari yaraguze mu Bushinwa nta nimwe isigaranye, murabyumva aho zagiye. Intare za Sarambwe zamaze kubyisasira. 2 muri zo umutwe wa M23 wemeje ko wazihanuye, indi imwe ikora impanuka. Ikigo Gemira cyo muri Bulgaria gisanzwe kinafite abacanshuro muri Kongo, nabibabwiye ko mu bafasha FARDC kurwanya M23 harimo n'ingabo z'abacanshuro. Rero nicyo cyari cyafashije iki gihugu kugura ziriya drone. Amakuru kandi akaba avuga ko biciye muri Gemira RDC iri mu nzira zo kwakira indege y'intambara ya 6 yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'izindi ndege ebyiri zo mu bwoko bwa R39 Albatros zigenewe imyitozo ariko zinashobora gukoreshwa mu mirwano. Ni indege zombi RDC yaguze mu kigo cya Tbilisi Aircraft Manufacturing cyo muri Georgia. Ndabashimiye cyane kubana nanjye muri iyi nkuru, ndaza gukomeza kubagezaho n'izindi zigiye zitandukanye kandi zigezweho. Wowe kanda subscribe kugira ngo urusheho kubona ibiganiro bya My TV, kandi unantera inkunga, kanda kandi like nimba ugikunze, wandike comment uduhe amarangamutima yawe, hanyuma kandi ukande share ugisangize n'inshuti zawe. Ntangira inkuru nababwiye ko kugura izindi ndege za drone murumva ko ari na nyinshi bishobora kuba byashyira iherezo ku mutwe wa M23 nawe uri kugenda ushirirwa n'ibikoresho, ariko nanone ni diro ubona ko itarahamya, kuko haba ku ruhande rwa South Africa iri mu biganiro nayo urumva ko hatangiye kunugwanurwamo akantu ka ruswa muri uku kugura izi ndege. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande muri RDC hasanzwe hari ukutumvikana, ukumva ko bamwe badashyigikiye iki gitekerezo. Reka mbashimire ukomeze kubana natwe kandi ukomeze unogerwe n'umunsi wawe, waba umeze neza ukomeze gukora neza, niba utameze neza nawe kandi wizere ko Imana iza guca inzira ukamererwa neza. Ndabashimiye cyane kubana nanjye. Iyi ni My TV, mu kanya ndagaruka.